Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Lumpung Yilek Kai First Beat Evan John Kharkongor Memorial Badminton Tournament ya kabala pendong de Komandan Ruting Badminton Club nado ke khatsan terik hado ka arko terik unai neber arajar arkway kala poino syakabukut ha kabala sakhi yaki nado ke bejekon hagani ka Lumpung Yilek Kai kilayo ran yaki nam job hagi kerdan bakher hagani ka Lumpung Yilek Kai de pendong yaki jing yakunda ka bakya ya ka kerdan sub junior men's single, men's double, veteran doubles, but mixed double.